2. Tamo smo parkirali koji sve trpe snijega gore, ali neće pasna pika. Evo cure tamo, sada smo omršili ovaj put. Idemo na trg. Idu. Malo sporije hodaju cure. Ove godine smo bez kolica. A lani smo imali bagaže, strpali u kolica. Nešto se mala protestiramo, ali da neće više hodati. Napravili 20 metara. Evo ga, tamo idemo. Da će malo začetak pleca. Lanica nam gleda uličnog svirača. Lidija traži koju kunicu lipicu. Jesi našla koju kunicu lipicu, Lidija? Ide Lanica da kunicu lipicu. Lanica me dala kao kunica. Papa! Čuri, to je draga su. Evo ih. Hoćemo na ovaj vlakić? Vlakić Bubi. Vlakić Bubi je došao. Baloni se vješaju. Bubi. Idemo. Sada htjeli došli. Koliko nam mi treba vidjeti? 60 kuna, evo. Recite vi meni, što Djeda Mraz veliko crveno mora stalno nositi sa sobom? Kako se ovo zove? Preko ramena? Vreća, vidiš Milo, možda ti objašnjava, vidiš da nosi vreću. Djeda Mraz. Ima i plašt. Nešto. A šta Djeda Mraz nosi u vreći? Poklon. Bravo. A recite mi za koga su pokloni? Za djecu. Za djecu. A kakva djeca moraju biti da dobe poklone? Slušaj sad Milo. Dobra, da. Jeste li vi dobri? Da. Jesi dobra Lanica? Jel može? Evo, izvoliš? Evo Djeda Mraz deli poklone. Će Lanica da ti jedi. O, Lanica, Djeda Mraz će dati poklona još jednoga. Bila si jako dobra je godine. Jel Lanica? Djeda Mraz mora po težini osjetiti. Za koga? Za koga? Ne, jer se zna da se otvori polkom pa i spadnu neke stvari van. Da mama Ma doba je. Evo ga, super! I nema više poklona. Lanica nema više. Evo, prazna večer i šta ćemo sad? Niste bili dobri. Ništa, ja vam se ispričavam, idem ja sad, baš? Ne. Ide Djeda Mraz. Jako me, daj, što? Šalim se. Ima Djeda Mraz. Šalim se, ima Super sang. Djeda Mraz, tajne skrovište. O, koliko je. Evo ga. Joj, samo prstiće dalje. Evo, može pomoć, molim vas. Da, evo izvoli. Tak se otvori. Dalje. Izvoli. Što ti kaže? Ćemo reći da dođeš u hvala. Ga? Evo na Laru. Lanica, Hvala. reci hvala. Vidiš Djeda Mraz donio poklon. Vlakić Bubi.
Jeste svi sad dobili poklon? Nismo dobili. Šta se kaže? Dobro, to ćemo još provjeriti. Poslije ćemo to otvoriti. Sad se idemo obući, sad smo već gotovi. Evo nas već u praškoj. Gotov krug. Bila Lara? Kako je bila Larica? Dobro? Prvi torbu ovo. Ide ona za babunima. Put bez balona, ajde. Idemo doma, više nema gdje staviti. Gle ove gore kak dižu, Lara. Gle gore kak dižu. Idemo gledat Hari Krishnu. Evo ih, tu su. Krišnevci. Neće plesati Hari Krishnu, neće? Ne sviđaju se. Kaže Biblija, ponizite se pred Gospodinom i On će vas uzvisiti. Znaš li što, prijatelju? Ti se ponizuješ pred čovjekom. Zašto se ponizujete pred ljudima, a ne pred Gospodinom? Reći ću ti prije nego završim. Što je istinska poniznost? Prihvatiti riječ Božju u svoj život. Odbaciti ljudsku tradiciju. Dok je balon? Mali ovaj put. Ajde, uzmi lovu. Evo teta prodala. To je neki šata od Snow Queen Trophy. A vala karte prodaje. Vala karte prodaje, da, ko će ga gledati. Ajde, tamo su neki trbači. Oni su mi dobri. Idemo još one slušati. Evo Larice, gleda ona, muzikaši. Tu muzikaši. A? Gleda ih Mrko. Gleda kako ih gleda. Ana, kaj to sviraju? A? Idemo dalje? Idemo, Lara. Idemo auto da je dobro vani. Ima sadržaja, pa sve što gleda. Idemo sad dole do Masanikove. To su za velike knjige, ajde idemo. Gdje su glumice? Evo ih idemo. Lagano gledaju izloge. Kakva mama, takva či. Pored svakog izloga parkira se. A Swarovski je dobila od None za Božić. Lagano su svi servisi dobro. Sve je to gore pita. Sretan Božić i Nova, da bi se zavili. Evo da smo Čarlija, tu se neka peticija potpisuje. Mislim da Slobodni medij, ali tako nešto. Za peticiju. Snijamo. Kako ste? A, Inicijativa za suzbijanje nasilja političkih za ganjanje medija. Za redu. Teta bok! Tu je čista ekipa ovdje. Tu su moji dvije. Eno ih, idemo. Idemo. Cirali Lidin potpis, to jest JMBG, jer ga ona ne zna na pamet.
Pa sam ja izmišljao neke brojeve. Zamisli, žena 33 godine ne znam ovdje, nevjerojatno. Ali nema već, neću. Idemo sad put auta. Dosta šeki. Tamo doli. Nosi. Neće više na voda. Evo Zrinjac. A do auta ima još tamo dole vam ručevoj. Dosta nosiju. Sad hoda malo. Da. Koliko je? 5, nešto toplo. Kod nas nije toliko, gori kod nas je 0 na brdu. Pada drveća, umorili smo se. Idemo doma. Klara, papa. Reci papa. Ajde, evo na kraju Kiko nosi, ne možemo više. Ne pusti kad je. Neće kad je pusti. Evo ovi su došli tu sad. Zrinjac tu.